RDC Mbetegerize Godfrey nagira ngo kubura kwentunguka umuri yantonde nukuretwa habebembezi abarembere kwayebuzo byabo ahari abarukujunanwa mebiri womu mukabiro njo mbazi mukapanishinga mukiremwa mukatekera report ebyo mbikora hako chucho ko tugambira chamane si one yaho mwamuka kagwa nkozereke nakoresha konke kishindemire chamane si 5 which taking up akani kwa district level twinechi chiko rwitu rokao chamane si 5 diso na DPC ni cha password konkanto anto nda report zikugombiyaro tukuzireba. President Museveni yaleta enkola y'abagagga bale netulabika kati tugivuddeko tugenda ku nsonga yabo n'abavu wale lwaki kuba mutuule ku district ne mugereka emisolo abantu ne bajja nga batuuka bagamba gwe sasula emitwalo 8 mbibe emitwalo 2 ngeza bugeza then nga tasoose kulaba business kijoyina kweli ekyo kiba kituza maaso oba kituza mabega. Marepo otaun clerk wa Kinuka yashobora kandi yashaba abantu baburijo okureba ngo bakwatanisa na ba engineer okureba mu ngwemerimo yo gukora enguto zabo yahumbuteka orugudo rwaffe nga abantu b'ekitundu kino nenjagala okubakubiriza nti orugudo olwo mu lulabirire era mu luteekeko amaaso nga balukola mukwataganyize wamu naffe district team ne engineer tulabe nti olugudo luno ekisaanidde okugendako kyekikola ki. Omukazi omunyeshengera wa Yantonde Kemirembe Pauline yagira ngo bonka bebembezi bashemire kureba esente zona ezirukebwa district zatebwa mu nkora kandi yashaba abantu okwejumbira mu program za government agutunga konkito tuli abatuze bankahe bali Yantonde twine kumanya esente ezi kuzija omurimo guzine kora ubwo uzakora uruguto rwitu rwabonera kuba hato mwako gukwija turagaruke kandi kasambya kitazugorokwa tuzakuzo mugandi makumboro twacegana twandika no kwa mushanjo mbwenu nico cyatwete saha kumanya na government ya President Yoweri Museveni okwekufayo aha abantu bayo kandi mwamujumbire parish government model tureba ngo okwo mwaka mwatunga miliyoni 100 ogukwija mwaza kutunga miliyoni 100 shanga ngo omyaka 3 mwine miliyoni 300 nesente nyingi munonga. Fred Mhanji ori mukuru w'entebe ya Katana wa district ni yemwe yashobora ku district etungire sente kandi nibaza gukora hanguto ezirimo rukurwa Kasambya ikaza Kinuka ikagumzamo ikaza Kashagama kandi nendijo rukurwa Buyaga rukuraba Mpumude ikakoma kariya byenju kandi ngutezi niziza kumaraho miliyoni 236. Esente zize mwete mugonje no kumusiriza mwete no kumusiriza mwemere murongo kumusiriza bakumusiriza so mwere sente zireki hata garikayo babuze tfone ya nyakajije ya hati bakoreho esente jirota utunje sente zao echiko na kure chile chiko na kwahabura abataka bayereko kushemerwa bwanyuma yo kutongozwaho ihururegi yo kukoreho kuhangu nayo njya gusima government kuramya yo kutizwa cyayongera mano mu NRM kurga higuru kika hansi kushanga muri tuzo twijwa inguto kushanga maze imyaka 15 takakorwaga ukashanga government ya Trasente. Aba Sky TV ya Genshonga ndi Job Kato umuri Yantonde. RDC Mbetegerize Godfrey nagira ngo kubura kwentunguka umuri Yantonde nukuretwa habebembezi abarembere kwayebuzo byabo ahari abarukujunanwa mebiri womu mukabiro njo mbazi mukapanishinga mukiremwa mukatekera report ebyo mbikora hako chucho ko tugambira chamane si one yaho mwamuka kagwa nkozereke nakoresha konke kishindemire chamane si 5 which taking up akani kwa district level twinechi chiko rwitu rokao chamane si 5 diso na DPC ni cha password konkanto anto nda report zikugombiyaro tukuzireba. President Museveni yaleta enkola y'abagagga bale netulabika kati tugivuddeko tugenda ku nsonga yabo n'abavu wale lwaki kuba mutuule ku district ne mugereka emisolo abantu ne bajja nga batuuka bagamba gwe sasula emitwalo 8 mbibe emitwalo 2 ngeza bugeza then nga tasoose kulaba business kijoyina
kweri ekyo kiba kituza mu maaso oba kituza mabega. Marepo town clerk wa Kinuuka yashobora kandi yashaba abantu ba burijo okureba ngo bakwatanisa na ba engineer okureba ngo emirimo yo gukora enguuto zabo yahumbuteka. Oruguudo lwaffe ng'abantu b'ekitundu kino nenjagala okubakubiriza nti oluguudo olwo mululabirire era muluteekeko amaaso nga balukola, mukwataganyize wamu naffe district team ne engineer tulabe nti oluguudo luno ekisaanidde okugendako kyekikola ki. Omukazi omunyeshenjera wa Lyantonde Kemirembe Pauline yagira ngo bonka bebembezi bashemire kureba esente zona ezirikuhebwa district zateebwa mu nkora kandi yashaba abantu okwejumbira mu program za government. Gutunga konkito tuli abatuze bankahe ba Lyantonde twine kumanya esente ezi kuzija omurimo guzine kora ubwo uzakora uruguto rwitu rwabonera kuba hato mwako gukwija turagaruke kandi kasambya kitazigorokwa tuzakuza omugandi makumboro twacegana tutandika no kwa mushanjo mbwenu nicyo cyatwete saha kumanya na government ya president Yoweri Museveni okwekufayo aha bantu bayo kandi mwamujumbire parish government modern tureba ngo okwo mwaka mwatunga miliyoni 100 ogukwija mwaza kutunga miliyoni 100 kishanga ngo omyaka 3 mwine miliyoni 300 nesente nyingi munonga. Fred Muhangi orumukuru w'entebe ya katana wa district ni yemwe yashobora ku district etungire sente kandi nibaza gukora hanguto ezirimo rukurwa Kasambya ekaza Kinuuka ikagumzamo ekaza Kashagama kandi nendijo rukurwa Buyaga rukuraba Mpumude ekakoma kariya byenju kandi ngutezi niziza kumaraho miliyoni 236. Esente zize mwete mukuru kumusereza mwemere mulongo kumusereza bakumuseriza so mwere sente zireki hati garakayo babuze tfone ya nyakajije ya hati bakoreho esente jirota otuje sente zawe ekiko na kure kile kiko na kwahora abataka bayereko kushemerwa bwanyuma yo kutongozwaho ihururegi yo kukorerwa kuhangu nayo njya gusima government kuramya rujya kutijwa cyayongera amana mu NRM kurga higuru kikahansi kushanga muri tuzo twijwa inguto kushanga maze imyaka 15 takakorwaga ukashanga government ya Trasente. Aba Sky TV ya Genshonga ndi Job Kato umuri Lyantonde. RDC Mbetegerize Godfrey nagira ngo kubura kwentunguka umuri Lyantonde nukuretwa habebembezi abarembere kwayebuzo byabo ahari abarukujunanwa mebiri wa mu kabironjo mbazi mukapanishinga mukiremwa mukatecha report ebyo mbikora haka chucho tugambira chamane si one yaho mwamuka kagwa nkozere cyo nakore konke kishindemere chamane si 5 which taking up hakani twa district level twineki chiko rwitu rokao chamane si 5 diso na DPC ni cha paso konkanto anto nda report zikugombiyaro tukuzireba. President Museveni yaleta enkola y'abagagga bale netulabika kati tugivuddeko tugenda ku nsonga yabo nabavu wale lwaki kuba mutuule ku district ne mugereka emisolo abantu ne bajja nga batuuka bagamba gwe sasula emitwalo 8 bibe emitwalo 2 ngeza bugeza then nga tasoose kulaba business kijoyina kweri ekyo kiba kituza mu maaso oba kituza mabega. Marepo town clerk wa Kinuuka yashobora kandi yashaba abantu ba burijo okureba ngo bakwatanisa na ba engineer okureba ngo emirimo yo gukora enguuto zabo yahumbuteka. Oruguudo lwaffe ng'abantu b'ekitundu kino nenjagala okubakubiriza nti oluguudo olwo mululabirire era muluteekeko amaaso nga balukola, mukwataganyize wamu naffe district team ne engineer tulabe nti oluguudo luno ekisaanidde okugendako kyekikola ki. Omukazi omunyeshenjera wa Lyantonde Kemirembe Pauline yagira ngo bonka bebembezi bashemire kureba esente zona ezirikuhebwa district zateebwa mu nkora kandi yashaba abantu okwejumbira mu program za government. Gutunga konkito tuli abatuze bankahe ba Lyantonde twine kumanya esente ezi kuzija omurimo guzine kora ubwo uzakora uruguto rwitu rwabonera kuba hato mwako gukwija turagaruke kandi kasambya kitazigorokwa tuzakuza omugandi makumboro twacegana
tutandika no kwa mushanju mbwenu nicyo cyatwete saha kumanya na government ya President Yoweri Museveni okwe kufayo aha bantu bayo kandi mwamujumbire parish government model tureba ngo oko mwaka mwatunga miliyoni igana ogukwija mwaza kutunga miliyoni igana shanga ngo omyaka 3 mwine miliyoni 300 nesente nyingi munonga. Fred Muhangi uri mukuru w'intebe ya Katana wa district ni yemwe yashobora ku district hetungire sente kandi nibaza gukora hanguto ezirumwe rukurwa Kasambya ikaza kinuka ikagumzamo ikaza kashagama kandi nendijo erukurwa Buyaga erukuraba Mpumude ikakoma kariya byenju kandi ngutezi niziza kumaro miliyoni 236. Esente zize mwete mukuru kumusereza mwemere murongo kumusereza bakumuseriza so mwere sente zireki hata garika yo babuze tfone ya nyakajije ya hata bakoreho esente jirota utunje sente zawe ekiko nakure kire kiko nakwahabura abataka bayereko kushemerwa bwanyuma yo kutongoza ubwaho ihururegi yo kukoreho kuhangu nayo njya gusinya government kurambya yo kutijwa cyayongera amano mu NRM kurga higuru kika hansi kushanga mu gituzo twijwa inguto kushanga maze imyaka 15 takakorwaga ukashanga government ya Trasente. Aba Sky TV ya Genshonga ndi Job Kato umriyantonde. RDC Mbetegerize Godfrey nagira ngo kubura kwentunguka umuriyantonde nukuretwa habebembezi abarembere kwayebuzo byabo ahari abarukujunanwa mebiri wamu mukabironjo mbazi mukapanishinga mukiremwa mukatecha report ebyo mbikora hako cyo tugambira chairman si one yaho mwamuka kagwa nkozireke nakoresha konke kishindemere chairman si 5 which taking up akani twa district level twinechi chiko rwitu rokao chairman si 5 diso na DPC ni cha paso konkanto anto nda report zikugombyaro kuzireba. President Museveni yaleta enkola y'abagagga bale netulabika kati tugivuddeko tugenda ku nsonga yabo n'abavu wale lwaki kuba mutuule ku district ne mugereka emisolo abantu ne bajja nga batuuka bagamba gwe sasula emitwalo 8 mbibe emitwalo 2 ngeza bugeza then nga tasoose kulaba business kijoyina kweli ekyo kiba kituza maaso oba kituza mabega. Marepo town clerk wa Kinuka yashobora kandi yasha abantu baburijo okureba ngo bakwatanisa na ba engineer okureba mu ngwemerimo yo gukora enguto zabo yahumbuteka orugudo rwaffe nga abantu b'ekitundu kino nenjagala okubakubiriza nti orugudo olwo mululabirire era muluteekeko amaaso nga balukola mukwataganyize wamu naffe district team ne engineer tulabe nti orugudo luno ekisaanidde okugendako kyekikola ki. Omukazi omunyeshengera wa Ryantonde Kemirembe Pauline yagira ngo bonka bebembezi bashemire kureba esente zona ezirukebwa district zatebwa mu nkora kandi yashaba abantu okwejumbira mu program za government gutunga konkito tuli abatuze bankahe ba Ryantonde twine kumanya esente ezi kuzija omurimo guzine kora ubwo uzakora uruguto rwitu rwabonera kuba hato mwako gukwija turagaruke kandi Kasambya kitazigorokwa tuzakuzo mugandi makumburo twacegana tutandika no kwa mushanju mbwenu nicyo cyatwete saha kumanya na government ya President Yoweri Museveni okwe kufayo aha bantu bayo kandi mwamujumbire parish government model tureba ngo oko mwaka mwatunga miliyoni igana ogukwija mwaza kutunga miliyoni igana shanga ngo omyaka 3 mwine miliyoni 300 nesente nyingi munonga. Fred Muhangi uri mukuru w'intebe ya Katana wa district ni yemwe yashobora ku district hetungire sente kandi nibaza gukora hanguto ezirumwe rukurwa Kasambya ikaza kinuka ikagumzamo ikaza kashagama kandi nendijo erukurwa Buyaga erukuraba Mpumude ikakoma kariya byenju kandi ngutezi niziza kumaro miliyoni 236. Esente zize mwete mukuru kumusereza mwemere murongo kumusereza bakumuseriza so mwere sente zireki hata garika yo babuze tfone ya nyakajije ya hata bakoreho esente jirota utunje sente zawe ekiko nakure kire kiko nakwahabura. Abataka bayereko kushemerwa bwanyuma yo kutongoza ubwaho ihururegi yo kukoreho kuhangu
nayongera gusima gavumenti kurambuye yongera kutijwa cyayongera amana mu NRM kurga higuru kika hansi kushanga mu ngito twijwa inguto kushanga maze imyaka 15 takakorwaga ukashanga gavumenti ya trasente abwa Sky TV ya Genshonga ndi Job Kato umuri Yantonde.